Mentak arpundiu tarik benai bakat ar hajar saul on poi sumbut menteri yang badu ke jela ubak pres tuntung song hak senong nong jiri di buhai distrik kebedai ke senong jong UMLA kemau hati ubak chas marngar. Hak ni jing lelang berpendapat baik ya ke keteng jong ukur tong MDC ke NPP kemau hati konstituensi ubak Joblins dan. Hak ni ke jing yelang lah dan ubak pres tuntung song usumbut menteri yang badu ke jela UMLA ke jowai uwe lat meki shelah nang tau ubak hamletson doling babat kum state working president kum juru UMLA kamawati ubak chas marngar. Hadien kejing perbenai ke kerteng jong kutong MDC kamawati ladan ru kejing penyeso ikinong yelam ke kongres syak ke NPP. Kumpan pensukan mau hadien ubak chas marngar ulak job kum UMLA kamawati ulalik penyeso ila de syak ke NPP lani ke MDA tu. Nak kaliang kinong kitkam ke kongres yang bau ubak daminot ulak penpau ba kejing lit penyeso syak NPP kedai hadien bakila ada ban kliu jemut para nekit kam ban wanra sibun ki kam penroy om ban sui konsuet kumbala kentho dakipat ba ha ba ai jing kren nakaliang ubak chas ulo ong ba ubriu udan sibun ki jing bakala bat ki jing duna bat ulo ong ba lada ka job ke NPP haka etem MDC ka sorkar ka sate sibun ki jing mentoy bat ki kam penroy bat ula ong ba ula sungo komen baka sorkar kalakular ban aino da ka CNRD blok hamau hati bat ha uji wari on saplino yaka bat nakaliang usembut menteri ramba adu kejela ula ong baka mau hati kalade ban dano yaka college bat ula ong yaka surok ke barangsa nasuni dan sejukurut ke basa sau kilometer ula ai da kular baskem lasem sedam on sedang nak bantrei bat ula ong yaka sengsion om dunai yaka sispa lai kulur